Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Jumpa lagi bareng BPS Top Banget Bintang Family Sejati. Yuk, kali ini ada jaminan online. Hey. BPS. Demenan karo sampean mung cuma lewat teleponan, cintane aduh-aduhan, cuma bisa video callan. Demi esok sore ngadepi HP baik. Kalian turu baik papai dede. Bintang Family Sejati spesial kita sebagai kantor papai dede. Yo. Jangan lewat semula, lanjut chatting imbakan. Suwe-suwe demenan, nyaman karo sampean, tapi ora ketemuan. Zaman serba online, demenan sing kadoan, tapi rindunya temenan. Pesen-pesen dewekan, pengen ketemu sampean, sengka kuyon umuran. Demenan online, rindunya paten. Demenan karo sampean mung cuma lewat teleponan, cintane aduh-aduhan, cuma bisa video callan. Awan bengi esok sore ngadepi HP baik. Bintang Family Sejati, Dede. Top Family. Zaman kekinian, jangan lewat semulan, lanjut chatting imbakan. Suwe-suwe demenan, nyaman karo sampean, tapi ora ketemuan. BP Top. Zaman serba online, demenan sing kadoan, tapi rindunya temenan. Pesen-pesen dewekan, pengen ketemu sampean, sengka kuyon umuran. Demenan online, rindunya paten. Demenan karo sampean mung cuma lewat teleponan,
Dede.